wazalendo watukufu wa Komoro, Maislamu, rahma na amani hoju yahanyu, luhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komoro ngar aminio kanasi wana wa Komoro wajibu rijihunde mbabano amanda bano armali bangwe jitukufu ula marengo linu rijeri taraja mumbabizo ikaundo zila yao haruma yensi ya hatu ukaya ngamjua ukana bando ya wananyasi kao si uhundra na haruma mabangwe ya unwakafe imahu ngawandu nza fikira njema ya ujitamuka harumai marengo yayo shawa ima woko asubuti ujaharuma marengwe hamanda yanu ili wataraja muhena mwanamkomori ya ile waze fikra mshenzi kaundo zilona mwanamkomori wange watukufu wa Komoro hamande heli rizambao ususwa ni dezile yao haruma upande wa heduskuru ya kolonela Zala Sumani ya heduskuru ya husku wa jana haruma yensi ya bushini imahu wa Komori wenji ngwazoni sawe ukaya washukuria haruma suala hamanda lila hawu duskuru hama daila imahu watu wajibu waliwa siwa na wa Komori rambi ukaya ngasine namna rijub tarajam rionese ukana nsu amini ya ukana lelu mwanamkomori ngo shukurio haruma duskuru hamanda ila ikao kartsuwa ne marunda wala kartsuwa ne mavuna kaya wa Komoringa mjumnikani samani ba mtsona mamba berezo amba imenye ambabi wa Komoringa mjumnikani haukaya vanusi wa Komori sonsi pia sha ima honge bidio rishinde ikarja vanu riwenese mbabi za mifano ikawa wa Komori owenji ngwajo shinda vao watarajamu izo ikaundo rizambao vanu wa Komori ikarndo nzarangalie vanu ngabwandu waonesa ukaya ngwa shukuri yao ne duskuru yae muwai daula huliho lizo ya zamba shana mshinde mwele wenye wandu mlo harumwe marengo ya ukaya vanu sheikayo shahe esewoi shinungisho rangu hale harumwa maraisi kao wabiri harumwensi ya tuinu imahu iye mfaransa kajako subuti iye uzisa suala hama mdalinu ya wade mane maraisi kao ndo wabira watuka usubuti vifanyiha mafiti hamadanu shabanu letengwe lahese woi linungilo rangu zama maraisi wenji wabira wange baundu ya hanyu nga mwonesa ukana eduskuru ya mwai daula nga mwumfereshe yao Tanzani mweshele zizeni mbabi ya ukana ikarandu anzarangalie rais kolonela Zala Sumani yena aminiswe hefu na mwende mwangalie bo wa Komori ikao pesa ikaundo ya tolo abatolo ambese ila 550,000 sujua 550 millions 550,000 euros c'est pas en tout cas ni watanla mwenze sabu ngamjwesha shelea ya ukema pesa yawe ya tolwa ya ukema japawa ya hoa na wa Komori wajopashi ya huenda maore ya tsambaziwa owa ya sinye dose hiyo wa ministrefu na rais kolonela Zala Sumani ngele lobo wa Komori ngamjoka usubuti mje mwambe ukana muwahi daula harongo wa duskuru haonesa duskuru kwa pandamo anikao rimwambia nukana banu hata daba litojo shinda lambe ukana maore ila ya Komori ukaya kamwendo anzama angalie mimi tika haruma marengwe rika haruma mshindano babanu mimi miuza mbando ndoro ya ukana ngabwandu kao ngasiho marengweni ngarjonwe kafe wa ribambanda ne yabo shakwa na usubuti wa jihar mwale bango jitukufu linu waje wajitamke
mimi tiwane sandondondo akana ngabo bando ya masuki watu waonesa ukana ripua ngayo harumwe Komori he duskuru ya muhai daula haukana ko rais ya porohuja yamba suala hamandalino mimi tiwane sandondondo ya ukana c'est vrai koma rais ya poroja ya tekeleza haruma suala hamandalino shati kanzani muziseni bani ya ukana ema rais wabira harumwe nsini washangiri ya wanadamu wa Komori watolwaze roho zao harumwe bahari ya Maore ndo ichota zali yabona mwede mwaone bwa Komori ze roho ikaundo za tolwa harumwe bahari ya Maore no wananyasi wa Komori wa Kamaore wakotolwa harumwe si wala Komori la Maore ikao azali na ministro efu do wasinyao mkataba uno wana wa Komori wao wahundaneneze tambuizuzo nsipia riwono Rais Sambi hakabala basi hena mwanamkomori ya Kamaore ya kahanzarejezwa banu Sambi kajaka kubali webahizi waru mameli haina mwanamkomori hakaubahizi waru mamvio yende hata wawa Maore waono kaya ngwajula hasara hodore nga maklandiste we wabezaru mamvio we janao Komori wazia komale lobo wa Komori lelo tukambu kanari ngware mau koti haruma duskuru kao mwanadamu ikao hashangiria wanadamu o maranya wa Komoro wenji wangamie harumwe bahari ya Maore riwono juzi yaho umbushu ikao humedi msaidie haka waziri mwengoni mondu washangiria lesu alala wabushu yaho wananyasi wa Komori walo Maore wabahizi wa haruma meli wajo wavurizwa nzuwani komale lo mjoka ujamrambi ukana hasubuti haoze duskuru pandama na hamanda ila ya utsombolezesha ya Macron na mreti wa Komori baba nde de problemu ya hatu ya rihundra inde problemu ya hatu ya rijilia ya ukabanu si hanza zendrabo rambi wandrabo haukati paro mwambia ni hadisi si mwambia nukanasi wa Komori rirende hama de esclavage haukawa ngabo mwengoni mwa usiku waka mru waka esclave ba esclave wola hakadahoni hakaudiwa hakauni kwa shahula shaola hakauzingarwa nai bahimwengoni mwausi kubaka jirani haono esclave wola haja hendeho dahoni hende hambia wola yaka torture esclave hamwambio kanati johanza unibe esclave woy hauni hulize esclave woy bahamwambio kaneka ngwanzo mulenga mjo hulizae hamhulu shabo ya muhula ya baliendwe dahoni hende hamnyeze hamni kangondra hafu havaya hamni ani wakati ya pisho shahula hamlalika ani hamparaho mezani ngwalo bazima shesklavo la hamba hindi haju hata fijo hamba we uniyenga we kunanza ani bahola muziso kana zabarindi ni huyenga o kutsunika nguo za kudina vaya kutsunika shahula shaola na hala we uniyenga ulamwambio kana nono harumwa hayati wa mwanadamu inude heli mrwa kukaya mruva mbango ndrahafu ani amwende maone obahanura waswili haukana rirende hamade esclavola ani ekakartsu bulwa ekakartsurendwa nai yabo siwona hamabanu mrunguri yengo shantsu amin sike banu ngabondongo mbili mwa Komori mwabidi mwelewe ingewe iraisi kao havote wa nyumeni hende hasubuti hende haoze lesu ala la Maore linu amenukana rijomre makoti shati de mwanadamu ikaonge banu yato waze visa baladuiri haina mwanamkomori kao warenge mapesa haruma 500 simambia nuka 550 haruma 550 miliari wanadamu warenge mapesa mapesa yao yafanye Komori ndaba yabole lobwa Komori narikera dhirsijeri kubali warirendwa daba malaba ritilwa majinruho matsoni ya ukanari lelonga rirema ukoti hamwanadamu ikao ranzinda bala ye mwanamkomori ngudhulumishiho mitika hanzani uzisi bandu ya watukufu mlo yabo haukaya sijuhanza mnambie mbabi amukamo no mwanama boltule mze hanje yabo ye mwanama mbaye tambwe hanje yabo tsanza ni muziseni banyi watukufu mlo na ankli kaume ushukuria zankli za hanyu panda mwana tsanza ni juzise
ya ukaya ebanu ye Komori ya hatu masiwa mararu esha ya zingamanya rito hamade zenti delesi wala maore ebanu ye kema orere je Komori faida indrini ye Komori ne mwana Komori wajo uhundra hindri haukaminga aminukana ikalesi wala maore li reje ili Komori wajonga ze faida de diplomasi shati de mwana Komori haukaya zinumi uzamba tina ujuwani kena mbuzindraru ntu shindo zipuli ya mani ntu shindo ziva majaya ndudine de na hule mbuzi yane njeni itsanganyaneze mbuzindraru zinu awotsi dhulumwe yane ngebidweze ndaru zinu nishinde nzipule mani nzibe majizinwe nzibe mahande nunde mbaba hanuni zifungie namne kakanga mvua kazi na ufa hamvua ngo wakati wone ndena hule yane hauna renge yane yone nika mru hawe yane ya mru ya nrengea shansu amini wallahi nsomi nukane kanga mina irumbi sijo kana mbuzi nne ni hibiwe nzima zendrarunsu shindwe zipulamani nsodori dinamba ukananga mwanzone dena renge yane ya hiba nje nsanganyendeze ndaru yesu ngamu aminuke yane ni juwa ukange pulwao mani ngeni kwao maji iwashiwa mba nyumba ngeta wao mvua nsu aminukana sujena na renge mbuzi yane iyo nje nsanganyendeze mbuzi ndaru zenu zifeba zonne nsu amini ya wasikanzani mwambie nukana namna je faidari joka uhunda indi kale si wala maure lireje Komori mimi tsikafikiria ukana wangu hamanda wanu ngwa sahilishawe masiwa mararu yakena maisha yakena maji yakena unono yakena msomo yakena nzia yakena mbendwa hula na majumba bali na mbali ya wahwa ya hazi aminuke mwana Komori ulo maore hajo deplace ya je Komori ya jengazija ya jenzuan ya jemwadi shamruna nambiye heni ya remanu wadebanu ngurambiwa renge vedeti henza hemaore heni ulobanu fuanza ya ngurengwe vedeti harambiwa henza hemaore heni ya somabamu honoa hazi wetu endelea ngurambiwa renge vedeti henza hemaore gea abolelwe kalesi wala maore lirudili tsanganya harume Komori infaida hindrini kaundo rijuka uhundasi wanao Komori haumfaida indrino wa maore walo maore watuka unda faida mwalesi wa na Komori basu yenze ndoko zinu gebidio ani nyimazuki watu tena harumaze hadisi zinu ani mchinde mdo jabanu mweribirlia mwerionesa ondoka na baraka kwezi watukufu wa Komori Tanzania njie mbabi ulioho mwana mabotu lemze wemru mstarabu haku we ushinda hurungo waru mazerezu zinu hena mwanadamu uyatsu ani harenge mbanu su yankili ya ukanam aminukana we mru wa ushinda umaruse sianzani usembabi arumasuala amanda linu ya ukaya baba nukweli lelo ngiyo ahaku inti ya hatu vanu yarema rijihunre ya ukana ngasina ufahari ya ukana lelo ngarjifahari yo 2027 hau 2028 ya ukanari receve wandu jerifanye je dezili no yawe Komori aniye Komori uyo kaiti ti eba kejaja masula ya ukana ikaze mali za ukana ngaranzori seidilwa harumaze je dezili karjajo kirira wambia wari seidi ya raunda yensi ya hatu ya kahamade zensi yekanga sina mali ya hatu ranzori ila ti paske vanu miminga mwelewa ukana vanu pleziri vanu zensabuho izo nsabuho zilo hama pleziri nsu aminu kanale lotu juhenda ndena puebwe njoka uliwarali shihwi ndengeze rali shihwi zila nenzangu balini yabanga mimjinga shabanu pleziri inumru ifanye kamrunge na mapesa Komoringa sina hindri ijekele longa receve ongoza jedezidi hamadi zo joka ulatsa mapesa harumenti yatu yekwezi tsanza watu kufu walona ankli waje waribenulie harumasuala hamada linuka ezbanuze jedezilien faida ya hensi ne mwanansi wajoka hiparisa maudu hindri kwezi watukufu wa Komori tsanza ni mrongoze ni mbabi beshangar jua kana harma udounu ngar amino kana wurelesa
sha imahu ijoka njema ikangore leso mru yambe makalime kaunga joka ya urema ezi besha ujob dirape sharike radhi haruma suala la kufuru na dola uso banga muaminukana abo karitsulela haukati mwambia ni ndondo ya ukane kansi vanu gamshukurio mwana mabol tulemze haukaze video zangu na kudozi fanya shaye ujana mbia ukana ngebidio ujitamporize utidobali ya fijo ya uwene saidoa komori waelewe emada ikando uloniyo abo mimru hamanda amia aboti aminukati rengemsomo shaehe ngenyi mazuki watu mjao banu ngenyi mashababi mjao banu mtona suije kati upuwa za marahoni yeba yayo masulaha harumo wa komori ya ukale lumru ya buliye telefoni yae mrungu anzo ya juwe mbandrongo ikao ya ajiri haumru ya juwe mwanashe watu oi ze fikre kaundo ya mbao iliri jari mrekebeshe eba ando kamru ya buliye telefoni banu yeshenzini na mbo ze pulwa no vehwa eba yayo malezi hindri sha ngam aminukana yo wajibu rirongozane au kauti malezi ya hedini ya hatu walauti malezi ya hokomori wa hatu sha wajau yo ujua mimi shanda mimi ni mrudini msamihini au kana emana njo msamihini hindrini ikatsa nwanzana ngalo wandu kaundo wa heyao banu walona kufuru na twabiyambi harumaze rezuzinu wanuofana no wadzadza hao haukaba nukaba na mndu mwenza kufuru hama mndu mzaze shekanga engesa jokaba numkafana no baba hanyu nsu aminukana mjo subuti mhebanu mke haruma video ya twabiyambi nikale lo hujaba nungo jibu mndu uke kushindiwa mjibu hizo ekaundo ya hamba sha umjibu hama suala ya twabiyambi sha izori msamihi nukana rirambo kama banu nyiwandu mhao banu mlona zetwarafu mwambao mtsohamba fikira za ukananga bidwandu wasomesane nyufana no wadzadza hanyu haukaa mimi ngamuaminu kaa mufana na mbaba hangu shengesa jokati ka ufana na mdzadza hangu ambeseti joka hamanda anyi zetwabia mbungu funeze kufuru mlonizo shaholi ho mufana na mbaba hangu njejo subuti njebanu njeni puwe mwana msho hangu ye ewazi hauni puwe mbaba hangu ye wazi shati msamihini haukana nyufana no wadzadza hanyu na banuka bana mndu mwenza kufuru hama mndu mzaze kwezi watukufu haukaza bana ngamina masikitifu madziro kawa zinundi zori zambao ni wene wandu wamba ngwa shangiri yawe muhe daula huka kweli ni wene wandu wafanye video wambe ngwa shukuri yawe muhe daula ba imnu mshahe hasihe mabandamiyomo ala kulli hali minjajo subuti wallahi njajo paro subuti ngam aminukana mbari premier damu yemzadze yazawana na kemui na kemwema yemndu mzadze njaporo fanya video vano arumaze video zangu na subuti na njia premier damu ambari ukam aminukana yemndu mzadze yazawana sawa na mzadze zangu yazawana shakweli ni wene wandu kweli ani ngwaremao koti ngwa shukuri yao ba premier damu hadangu habonsi la kulli hali na kiradhi rionese maskitifu nubahanu baloba zero ili wanadamu wanuwa change shantsuo na yenjisa haunsuo na le koti la ukana garireme yao koti bari premier damu hadanguwa ala kulli hali mtsujua sha mimi njajo subutinde mekoti wala njajo subutini hebanu na memngware ndendro ukananga muaminukana wo mzadze sawa nuwa dzadze kaundo warizaya ngurendo nayi angu shangiri yombi Mwenyezi Mungu jo mhaua Mwenyezi Mungu jo mrekebesha inshallah taala shansu aminukana mimru wa uhabanu ndremekoti ya ukanari premier damu hadanguha hakoza ala kulli hali na kiradhi dabanu aniritso kajumo tso karitso kaharumaze mbi na ukanari wone mru ya hundwa nimbi
ala kulli hali rikiradhi babanu si wanadamu mesilamu si wanadamu wa Komori ngamwelewa ukana wodo tukivu ko wanadamu wanu eli warengensi yatu kaondori kozao hamesha madziro ha tambu zinji ziri hundrausi wa Komori aminukana wajibu shanga aminukana na rikiradhi baba ngapondongona ndongo akaya wo mzaza hatu umana msho hatu wanu mrujo urenda nayi mrujo urendambi shana rikubaliana ukana ritito kari remekotsi hauri rihalema nzara be ukana mungu harendendo baminga muaminukana haina mndu ulona malezi hawena mndu ulona ubinadamu nsu aminukana hajojibi wa mzazahe ranzi hawe mwana msho hae yendi haru matengo ya dangue alafu yaone video za haya muaminukana kajajo karadhi yajibiwe yabonge yode rai ya hangu shansu juweza ho wanama au kahina mrunge ni rai ya hae yabonge wanama watukufu ngamjo nsamihi namne kaondo na jitamkabanu yabonge ngambosho marhaba menji wanama wa Chaîne Libre de Comores habar za Comores ASMC ambeni Comores Dunia News Comores Actualité nano wa Comores wa kurengaza video za hangu wazitambaze ili haina mwanamkomori elewe izo kaondo rambao yabonge Allah sijomtsani mashababi mabani hangu kamdungu heyo banu mndu yaoneseze fikira ntitika ondonloni zo hamade eli nambao shari rensi ndongoza kufuru na dola uso rirensi ya ukana mndu yungwani mbi ritsore makoti babanu komrutu joka hufa komrutu joka ungwani mbi aukale longar ameni ukana premier damu ikahadanguha izuzungwani Mungu shari tsukadre mekoti aurijibiwe bantuane faida ndini rojoka ujibiwa onge gamshukuriyo nyi wanama watukufu makaundunga banu yabonge ngarjuhuna na wakati wasatsena ikahala kalmauti yaririza zejama pia salam ahsantun marhaba menji na utsahasamaha ikatsirongo wanai harumai live yenu ikatsirongo wanro yude kudura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata ndayabo ngarjuhuna na wakati wasatsena marhaba menji.